sa ungking puso, may ikamusi naroon. At miligtas king sablang kalikalikan. Kabang manenaya kami ning maligayang kapanaligan, kimpanyatang na Yesu Kristo kay kaming talapangapos. Uling kekaing kayarya, ating kayo kaya, ating ligaya, manggaman ki alangan ka. Okay na may Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay kang apostol, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mo saan mabalikdan din kay kaming kasalanan, nanalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ika may biyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. In kapayapaan ng Ginoo, mantabi sa nakapilan man kay kayungan. At kekahan timurin. Akit tamo pong ini, imi kakametong tamungan, king kapayapan, apapiyan ng Kristo. Kayapan po kay kayungan. Cordero ni Dios, aminalako, kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Dios, aminalako, kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aminalako, kasalanan niyato. Libre mo kay kami, Yung Kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng iyato. Noon na rin mayawas king apunan na ng Kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keko. Dapat ikes nga mano mo at kumayap na ako. Mi rende un ostamento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove Dio, lascia
DALO seminare l'amore. A very sacred, let me so love. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è odio, fede. Dove ci è espressione, sperare. Dove ci è nerezza, illuminarsi. Dove ci è la tristezza, that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal love. Nella vostra pace. Il Signore, make me an instrument of your peace. Siglod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo, talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Virgen Maria. Kaya ing Diyos penibala ning anak ng bugtong. Kaya Maria, binili ning kapanaligana. Kambe mo, Kristo, mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang iba, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, ang ponsika ng pilupluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pon mapagmalasakit tay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala taho. Adwan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan deity, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen.
Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing Misa lunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding saliro, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyawo kaniting sakit. Ipanalangin miloret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang mayaw na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming mayabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahov kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ng induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nincassia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Talakad tamo po. O Diyos sa ginumi, dito sana ang banal na misteryo, aking pananmi, king kapigaganakan ka rin kay kang banal, lalong-lalo na kan Santa Monica, panabang daki kami, igalangagang kaligtasan at kapayapan. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po sa aguli. Pakiramdaman tayo mo po yung chairman tamo keng service na para kay meto nga presentation ng kaya katang program para king service. Maya payabak po kaya katamongan po, afi fiesta po, among amaya kabak po kaya kayungan. Impong kaya katamong parokya kaya tiking Santa Monica Parish, kapamilatan na po ng Ministry of Service, mika initiative baya pong magkaroon tamo po ang Parish Social Action Center. In Archdiocese na po ng San Fernando, hagpangking plano pastoral or AIPP5, adwa na imi ka programa ka rin pakakalulo dembalang parokya. In parokya ng Santa Monica, may kibatyo at gagawayang paralan kapamilataning Ministry on Service at deti makayagpangla kem vision mission ng parokya. In vision mission na ng parokya, in parokya ng Santa Monica, Keti, Mexico, metong yang masayang komunidad ang mapanalangin, mituturwanan at may sopan para king kaganapaning biye. Makananuya po ini. Itapong kaya katamong alkansya na biye ko, biye mo, deta pong melikum ka rin, ila pong magamit, karen kaya katamo pong identified poorest of the poor family, karen pong barangay, kapamilatan na po ng food vouchers. Bakit food vouchers siya po? Para makasigurado tamo po na pamangan la po at essential la po reng miras kareng kaya katamong pamilyang sopan. Para po magkaroon niya pong sustainability, may kaprograma tamo pong Adopt a Family Program kareng barangay. Atin tamo pong atlong umpisa na barangay
At kasalukuyan at ina pong metong nga pamilya king Barangay Laput, Parian Sur, and Santo Cristo. Makananuya po ini. Ing CPC coordinator po, mamili ya pong pakakalulong pamilya enroll na king programa. Ing PPC Ministry on Service po, gawaya pong family household assessment para po labaluta mo po na nun talagang impamilya deserving niya po. Atin kami pong mechanics atok yan. May ka-monitoring po kareng pamilyang beneficiaryo. Magkaroon tamo pong evaluation kay bat na po ning 6 abulan. Mamiya kami pong printed primer karen tutuking sa Domingo po. Magkaroon kami rin pong video na pakit kaya kayo reta pong kasalukuyan na adopted family. Rempuso mi po matula at teterakla po king kasalukuyan. Manibat po nandin na maigsalita kami po kini 6:30, 8:30 at kasalukuyan na pong karakal kaya kaming mag-reach out. Then kaya katamo pong sisimba king live stream, ang po pa pong sinimbang personal, madakal na po karelang mag-adapa family. Makisabi kami po, kaya kayo panalangin nyo kami po na maging mabungaya po ining kaya katamong programa. Dakal pong salamat. Payabak, kikaingan po, sabay po yung tuling bendisyon, siyempre po, yapset tayo pa yung mapinanamanong kapasalamatan, lalo na po, ining kakatang Piestan 2021, tinanggap tampang tawid. At may kabus tamo kaniting celebration last year po kasi alay. Siyempre po, panimunan yung kakatamong Arzobispo, at deta na nga nakatamo, busan na po ng senior yan naman. Pero panimunan na po yung kakatang selebrasyon, yung kakatang abiyabe pamanyamba, pamipasalamat, pamiparangal king Diyos. Palapakan tayo po yung kakatamong Arzobispo, yapon dong. Sinopan din nakatamo rin pong kabyusan tayo ng piyesta. Tangay ni rin, minuna ng paring menimuna ka rin nabina masesta mo at gani po rin kapatid kong pare Chukeni. Salamat na nandiyan pandemya. Kaya kami pong pares ng karagula bagay, tangakit mo rin kapatid na pari, makasuportal at chula. Palapakan talangan po rin kapatid na pari. Siyempre po, yung simple yung selebrasyon tamo, masakit yung milabas nung alang kayantabing Paris Priest. At for this year po, salamat na tinta naman pong Pesta Committee. Puta po ibalo, pero may indakla po rin kaya tapang 2019. Ano yung last year po lockdown. Pero masaya naman pong isunduin pamanyaw da kaniting kakatang Pesta 440th Fiesta. Pesta 2021. Panimunan na pong Engineer Jojo Manalo. Antay, talaka dyan pa Jo. Ini po Jo. Bakit po kilala yun. Den pong kaya tabi na pangadwang engineer. Engineer Raul Roque. Ang pa po Engineer Ronaldo Noco. So ila po rin main kahit mo. Kaya tabi ta po rin membro da at minantabi, king council, king finance committee. Then pong finance committee tamo, financial council, panimunan ding may asawang Chris at Rona Gomez, palapakantala po. Siyempre po kayantabi ding mismong miyembro ng council. Ating kakatampong PPC, makasalikot siya po, pangilagani i-corona. Pota may corona niya, Ching Bell, kayantabi da po rin. Abe, king council mo naman, PPC, palapakantala po. At kareta pong sablang sinaw, bang mikabusini, reta pong lepitan daring Fiesta Committee, balang metong kaya kami, dakal po salamat kasi nung alaita, yan naman may labas, ining kaya katang piyesta. Palapakan tayong hanggang pinantabi, sinaw. At siyempre, kaya kayangan pong atsyungeni kini, may kiadwangan, king selebrasyon tamo, lana rin mag-serve, mag-umpisa nanding 6:30 hanggang ini, deng EMDC tamo, LECOM, ring altar servers, deng asrets, deng choir. Dakal pong salamat kaya kayan. Palakpakan talangan po. Okay. At ito pong ninanawasan din, sana po yung metong tamang sadsad,
ining programa tamo ngayon pandemic, may papanyaw tamo, siyempre ang una tang sopan, detang tunay mga ilangan at magkakasakit, king parokya tamo. Dakal po salamat, talakad tanap para ating solemn benediction. Talakad tamo po. Hindi naman tabi kaya kayo. At kekan timurin. Ating may pahin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngayon. Ni Pa, ampuning anak, ampuning Espiritu Santo. Amen. Pumeta na ngayon iking kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Kinsiwala namin iramdam ka, asawang ulirang ng mawangis, ang imong ulirang ng kaparis. O Patulunan ng Santa Monica, ilang bukit ininong sala, masalan ka panayan ni, balikan din at o pansintan ni Santa Monica, ituro mo kay ikahinga pusa, ipanalangin mo kesana, o inumin Santa Monica. Kaluman na sa Agustin, ibilang mo kay anting anak mo, ikayawan mo kay ganiyana, inupan ng Diyos mo kay tangan. O Patulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay Ginggong Sara, pasalan ka panayan ni,
Kawan ket kayang bigera, isintas sa mibabat lingawakana. O Patulunan ni Santa Monica, ilapit mo ket tingin mo isala, pasalan ka panayag ni, balik namin ang lismi. O palsintan ni Santa Monica, iturong mo kay ikain na pusa, ipanalangin mo kesana, o inumin Santa Monica. Ikang pintakasin Baremi, Balen Mexico, karatunan mi, kapayapan ang asay magkari, magikalubon naman sa parati.